In Shillong today, the Khasi Students' Union met with the Director of NAGRIMS, Dr. Nalin Mehta, to submit a memorandum highlighting key concerns over recruitment practices at the institute. The KSU is demanding that 80 and 20% of nursing positions be reserved for local female and male candidates and has called for a recruitment examination center to be set up in Meghalaya. Present at the meeting was Cabinet Minister and MDA 2.0 spokesperson Paul Lyngdoh, who attended on behalf of the state government. KSU General Secretary Donald Thaba said that the union is also seeking clarity on whether current job vacancies fall under fresh or backlog categories as per the hospital's reservation roster, stressing the need for transparency and fair representation of locals. Barang ni kecing esok kecing ngelalap betul ni di jing deko agar kontrekam kecing bakla nak kalian buat punya juga NAGRIMS, but bagi sekolah mau mending keren sebagai economically weaker section kata kategori agak bagi lalap nak kalian kasar India apa inumlah menlek backlog ada melak berfil lagi, but mentah bagi lapuli ya kini dari reservation roster untuk NAGRIMS nilap ya kini economically weaker section kapus nursing officer lamang hadu Shipong Teli. Bat lagi ni di Shipong Teli ngilap ba nyong teli idei namar ba di balak tukam hamuswa di resign of system. Dia kani ngindang habat jengtip ke NAGRIMS haban wat jengtip la kan hap tung ke backlog ni kan hap ke fresh. Andre na pada ni Shipong Teli lai teli pada kini kena bagi backlog. Bagi kini hi ke NAGRIMS haban weng no. Ban hapan penkelan no sesuai kategori. Ila kali kategori itu kan hap ini lai tili ki post nursing officer semlala balai jubat marki kan hapan kuli banyak suaya plotting yang kata roster register rezeki. Awai ke post pada jadi ke record clerk. But ini badan koi ke post ke Belambang. Kadang-kadang koi ke post Belambang dan bentak economically weaker section. Kalau bakal jengwak ke juni apa kada reservation roster Nisham banyak kali kapus record clerk ru tadi keba backlog hakabah hagi por musuh ki melak benfil apa ka economically weaker section dan ke EWS tumta ki warak no hakani ke recruitment ke batmai mentah waktu balakaran menehi ba kani ka EWS si melak benrak benlek backlog tina kalian kejungi ngala dawa ben pendu no kejing lap kejungi banyak kali ke record clerk tadi benrak no sya ka kategori jong ka schedule trends ni ke SD dia kan NAGRIMS dapat pembek dan ini scam bikin pembek no mardor bapak sedang no dekat fresh advertisement susu nilai keren lu gui kimat bagi gini gui kimat lu nilai keren bagi lo ba kabai dei bagi ni kimat kan sarak yang sepo union ministry akaban pembek la ban la ne men penkelak kum kijing dekam jong ni kejelak jong